Assalamu alaikum qadırdan көрерменлер. Sizlerning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Huzuringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізушілері Шахниза Aziz qizi va Isijon Adiljon o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Isijon Adiljon o'g'li и Шахниза Aziz qizi. Здесь делают честные новости. 1 сентября отмечается Международный день знаний. В этот день по всей стране прозвучал первый звонок. Как в текущем году дела обстоят в национальных школах? Сколько детей переступили порог школы с уйгурским языком обучения? Узнавал наш корреспондент Шахзат Асым. 1 sentyabr kuni davlatimizning har yerlarida tantanlik birinchi qo'ng'iroq marosimi bo'lib o'tdi. Top-top bo'lib tuzilgan kichik bolalar maktabga 3 oy burun uchumkor atalgan yoshlar bo'lsa, oliy bilim dargohlariga qadam tashildi. Bizning tashkilotimizmi bu yili Uyg'ur sinflariga bal to'plash nihoyatda yuqori natijalarni ko'rsatgan Olmut oblasti Emgak Qozoq nahiyasiga qarashli Baysidiysidagi Ismoil Tayrov o'rta maktabini ziyorat qildi. Shuni ta'kidlash lozimki, bu yili mazkur maktabda 3 Uyg'ur sinfi ochilib, umuman 75 bola birinchi sinfga kelgan. Бүгінгі күнде Emgak Qozoq nahiyasi Ismoil Tayrov maktabida Baysidiysidda 669 bal bilan birinchi qo'ng'iroqni chelib maktabda boshlab o'tirmiz ishni. Shuning bilan birlikda 81 bola birinchi sinfning o'quvchisini atlab o'tirdi. Shu birinchi sinfga 4 sinf rahbarlar bilan yildiqi o'xshash buyumlarimiz yomon emas. Biyilgi yillikda bulda 48 nafar, bulda o'quvchilikda 48 nafar o'g'illarimiz maktabni bitigan bo'lsa, shularning ichida 17 balamiz bir tutash milliy testga qatnashib, ularning 15i yuqori o'qish o'rinlariga bugungi kunda tushib o'tirdi. Yana bir xo'shalik qilgan narsa, bu 15ning ichida 5 bizning tuligimiz davlatlik grantga ega bo'lib, haqsiz o'qish oldida turdi. Biz bundan xo'shal, bundan sirt qolgan o'quvchilar bugungi kunda har xil o'tirib bilim maxsus o'tirib bilim o'qish o'rinlariga tushyapti. Tantanlik marosim mobaynida jamiyatchilik orasida xizmat qilayotgan jamiyat arboblari bu marosimga nisbatan o'z fikrini bildirdi. Biz bugun nihoyatda cho'ng bir hissiyat bildirib turibmiz, chunki Qozog'iston vatanimiz bo'yicha barliq bulung qishloqlarda 1 sentyabr bilim kunini nishonlab o'tamiz. Shuning qatorida bizning Baysid Ismoil Tayrovdan o'tiran maktabma bilim kuniga o'zining lineykasini o'tkazib, bugun o'ziga qo'l keltirgan o'qituvchilar 1-sinfga 75 balla kelganligi bilan hammamiz xo'shallikda ularni tabriklaymiz. Endi bolalarni maktabga to'plash uchun maktab kollektivi muallimlar tashviqot ishlarini qilyapti. Bizma ko'pchilikning nazariga to'y to'kilarda ko'pchilikni maktabimizga bolalarni ekilishni talab qilib, shularni ashaga umidlantirib, bu ishlarimizni olib ketib boramiz. Shuning natijasi bo'lish kerak. Mana bu yil Xudoyim bir 75 bola 1-klassning bo'sog'isini atlab o'tdi. Men barliq millatimizga, xalqimizga o'z farzandlarini maktabda ona tilini o'qitishga da'vat qilib deb umid qilamiz. Chunki ona tilini bilgan inson hech qachon kelajagi yaxshi yomon bo'lmaydi. Ana tilini bilgan bola har qanday millatning tilini o'zlashtirib ketadi. Hammanglarni bugungi 1 sentyabr bilim kuni bilan qizg'in tabriklaymiz. Bugun bizning Ismoil Tayrov nomidagi o'rta maktabda 75 bola birinchi Uyg'ur sinfiga o'qiydi. Bu bo'lsa bizning birinchi sinf ustozlarining nihoyatda cho'ng emgigining natijasida hisoblaymiz. Bugun kunlikda mana shu ustozlarga jut nomidan, jut amir nomidan Uyg'ur sinflariga bolalarni bergan ota-onalarga ko'p rahmat aytdim. Bizning Ismoil Tayrov nomidagi o'rta maktabga 75 nafar qadam tashladi. Mana shu bolalarimizni bugungi kun bilan tabriklab, shularga kelajakda yaxshi o'qib, cho'ng-cho'qlarga yetishdi deb ishlash qilamiz. Bizning maktabniki intayin nurg'un yaxshiliklari, ko'p qutuqlarni bayatib berib ko'rib o'tadi. Mana shu qutuqlarga texmo qutuqlar qo'shilib, ustozlarga
şu qiyin lekin sharaf ishlarga qutlab tilaymiz. Assalomu alaykum. Men o'qishimning boshlanishdan hamma shu maktabga o'qigan o'quvchilarni, shunaqa ustozlarni tabriklayman. Onun tashqari deydiganim, bu yil biz Boyseit mahallasida 75 bola Uyg'ur sınıfları kirdi, birinchi sınıfga. Ondan tashqari yana 14 bola o'ris sınıfga kirdi. Şimdi bu bal toplash, Uyg'ur sınıflarga bal toplash masalasi bo'lsa, hani biz ishonchliklarni yurgizdik. Mening ichida, hani ikkilanib turgan ota-onalarga berib tushuntirib, qaysi durus, qaysi xato ekanligini tushunganlar, bolalarni Uyg'urchaga berishlarga ko'p rahmat. Sababi bunchalik mumkinchilikni yaratib turayotgan hukumatimizning bu sharoitlarni qo'llanmasak, armon qilib Uyg'urcha o'qitamayotgan qarindoshlarimiz nurg'un. Bu dunyoda desam xatolashmaymiz. Bunchalik sharoitni yaratib turayotgan hukumat hech narsa yo'q. Vatan to'g'risida she'rlar bilamsiz? Qani kim ayttirdi? Ha? Kim ayttirdi vatan to'g'risida? Shafii? Vatan degan vatan ulug' elimiz. Қазақстан bizning vatan, anamiz deb so'yamiz. Nihoyat yaxshi yaraysa. Bugün Қазақстан мектептерінің барлық жайларында білім күніне нышанлап атады. Бұл ұстазлар үшін найты чоң мейрам. Менің қишымда туған біздің шәкіртлеріміз, менің шақсан шәкіртлерім, оң тарапымдaki Гүлназ, қишымдaki Гүлминем. Бұл шәкіртлеріміз өздерінің ана тілда білім елеп, Uyg'ur мектептерini бітіріп, çoğun okuş oralarını bitirip, hazır özlerinin ana mekteplerde emniyet katmakta. Gülnaz 2 yıl oldu ustaz bulup kelgeni, Gülminem bir yılғы okuşulukta, birinci yıl şakirtlik, ustazlık kesbini başladı. Ben sözümünü Gülnaz'a vermekçiyim. Ben bu nöbetini faydalanıp, bizning barcha Uyg'ur xalqimizga aytgan bo'lar edim. Sebebi men o'zim o'sha ana maktabda 11 yil mobaynida bilim elib, yuqori o'qish o'rinlarida yuqori diplomlar bilan hozirgi tongda o'sha maktabning ustozi bo'lib o'tirman. Hozirgi tongda bu yilgi yillikda 2022-23 o'qish yiliga o'zimning shaxsan o'g'limni o'sha Uyg'ur tiliga, ya'ni Uyg'ur maktablariga o'qishga berdim. Barliq Uyg'ur qarindoshlarımızga aytgan bo'lar edim, o'zimizning ana tilimizda o'zimizning tarixini, tilini o'rgansa, hech qachon yada qolmaydi deb o'ylayman. Gülminem sizning fikringizni anglab boqaylik. Fırsatdan foydalanib, men barliq Uyg'ur qarindoshlarımızga o'z ana tilimizda o'qishga bolalarni o'qishga chaqirman, ana maktabga. Bolamizga Uyg'ur tilida o'rgataylik, ana tilini bilsin. Şahsat Asım, Atayan Қазақстан Uyg'urlari kanalı üçün. Bu yıl Қазақстан diyarda tabiat afetler köpeyip elimizden puhralar ziyan tartmakta. Tengri News axbarat portalının haber kılışça Qostanay vilayetida bolgan ot keçi sebebiden 43 hektar yer, 91 öy köygen. 1800 adam köçürülüp, 1 adam qaytish bolgan. 12 adam zerdep çekкен. Şu cümleden өлkінің 7 puhrası, 1 orman igidarçılığının hizmetkari ve qutqazgıçılar qatardan 3 adam. Mezkur vaqa hiç kimni bexil qaldırmadı. Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezi'nin paytaxtımızki şöbesi, Qostanay vilayetinin ahalisiga maddi yardım körsetdi. Merkez azaları Qostanay vilayetidagi qarindoshlarımızga 1 tonna yuqori sortdagi un, kiyim-kechak ve başka kerakliklerini yolladı. Şəhərlik Dostluq Uyida Қазақстан Xalq Assambleyasının Yaşlar Qanı tərəfindən dövlət rəhbərinin yeni məktubu müzakirə qılındı. Məzkur işçarəyə fəaliyyətçən Uyğur yaşlarımı iştirak qıldı. Yığınның axırqı basqıçıda özünün izgi işləri bilən fərqlənən yaşlar mükafatlarga ega boldu. Şu cümlədən Қазақстан Uyğurları Tor televiziyasının dizayneri həm müxbiri Ramiləm Rafailmu Ғəmxor төш belgisi bilən mükafatlandı. Mükafatınız mübarək bolsun Ramiləm.
четверг, 15 сентября, бизнес-центр Алматы Тауэрс распахнул свои двери для всех желающих посетить мастер-класс известного уйгурского художника Хакимжана Курбана в рамках проекта «Артефакты древнеуйгурского письма периода уйгурского каганата» при поддержке посольства США в Казахстане. Пользовались именно вот этими тыквянками, которые до сих пор наши уйгуры, до сих пор в сельской местности здесь держат температуру долго, целый день. Если нальете сюда горячий отпять чай, и она будет долго держаться. Если нальете сюда холодную ледниковую воду, родниковую воду, она будет держаться целый день. Хашимжан Курбанов – художник-монументалист, член Союза художников Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, лауреат премии «Ильхам» Клуба уйгурских меценатов. В 2010 году внесен в Казахстанскую книгу рекордов Гиннесса, как автор, изготовивший более 1000 тыквянок за 25 лет творческой деятельности. Он является участником международных и республиканских выставок. Его творческие работы хранятся в частных коллекциях США, Германии, Японии, Франции, Швейцарии и других стран. Разных размеров кукол. Ну, здесь основном мои работы все. Бұны қылыш, яғаштың ясылған, яғаштың. Ипархан бұл. Ипархан оны яғаштың ясылған. Мен ашу немеден суретін қарап, бізден ипархан. Мұны өйдеке мәліке. Bizniki şu 4-5 asırdaki мәліктер болған принцессалар. Оны бүгін балаларымыз конкурс арқылы кепті мастер-классқа. Өзімнеке әмгеге өрімне көз туатына, оның қапақтың ясалған 40 жылдың ішінде пачақларын ба, вазы, көпшілерін ба. Бірақ бұның ішлішін қиын. Мұны балаларымыз өз көріп отырды. Bir saatin içinde bir kafa yasaş mümkün emez. Bunda vakit gerek, saat 1-2 gün gerek yasaş için. Kapak çömüşlerden bir yerde asasen benimki oyup yasalan bıçaklar var, her türlü bıçaklar var. Neydi Uygur'un melikisini sızdım. Neydi İparhan bizdeki 17. asırdaki kahraman kızımız Müslümanı, işte şu 40 yılın içinde ben ondan çok yaşadım. Kimmiş Kazak'tan kitap kırgın. 2008. Участники мастер-класса поделились своими впечатлениями. Мен бүгінгі мастер-класста қабақ чүмішке деңізін сыйлатмен, деңіз, кеме, күн. Бүгін Хашимжан акамыз бізге Uyg'urlarning san'atiy, madaniyatiy va rasmiy seyish bilan tanishib ketdi. Shu bugun bo'lgan mastер-классda men qalmagan. Я очень доволен, что я узнал об этом мастер-классе благодаря своей подруге Шадиям. Она скинула мне ссылку, и сегодня я пришел для того, чтобы, во-первых, самому попробовать, каково это сделать капак чумуш, раскрасить его. Примерно лет 15 не брал в руки кисточку и краски. И, во-вторых, мне захотелось познакомиться с другими людьми, которые интересуются уйгурской культурой, так как сейчас мы запускаем новую организацию Digital Youth. Мы хотим помогать уйгурам, которые делают что-то для сохранения нашего культурного кода. Будь то музыка, будь то какие-то творческие вещи, картины и так далее. Мы хотим собирать всех вместе, делать акселерационные программы, как сделать из их творчества стабильные, устойчивые бизнес-проекты, для того, чтобы это могло монетизироваться, они могли зарабатывать. Я считаю, что все художники, артисты достойны того, чтобы нормально зарабатывать и помогать экспортировать их творчество на Запад. Вот. А задача непростая, поэтому нужна всегда команда, и вот я здесь. Я хотел попробовать изобразить узор от допа, бадам допа, но так как кисточка весьма толстая, чуть не получилось, это контур. Теперь я буду это дорабатывать тонкой кисточкой, здесь дорисовывать узор из бадам допа. А здесь уже просто импровизация, как бы солнце, чуть-чуть орнамента. Посмотрим, на что хватит времени. Ну, я думаю, это будет храниться в нашем офисе. Шахниза Азизқызы, Айсидян Абуджановна, специально для Казахстана уйгурлары.
В Государственном республиканском уйгурском театре музыкальной комедии имени Кудуса Хожамярова прошел концерт, посвященный 27-летию Конституции Республики Казахстан. Шахзат расскажет подробнее. Bugün Almut şəhərdə Qudus Xojamyarov namidagi Uyğur muzikалық komediya teatrida Dövlətlik bayram Konstitusiya kuniga bag'ishlangan cho'ng bayramli konsert bo'lib o'tdi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu konsertga yoshlik, nava, ruxsara qatorliq ansambullar, shundaqla estrada to'pi ishtirok qildi. Zal ichi to'liq, yengni sanchig'ida o'rin yo'q. Bu konsert Dilmurod Baxarov o'z vazifasiga tayinlangandan keyingi uyushtirilgan cho'ng bayram bo'lib tepildi va konsertning haqsiz o'tganligini ta'kidlab o'tmash mumkin emas. Ben özüm kelsem özüm London'da yaşayman. Şöhretlep ötkendek, dostluk ötkendek. Ben 2004 yıl London Uyghur Ansamblı'nın kurgucusu. 15 yıl devam kıldı bu ansamblımız. Hakikaten bek zor iş. Biz mesela TikTok chet ellik Uyg'urlar g'arib tushunchaga tirishchilik ko'rsatdik. Albatta Qozog'iston xalqi texnik ko'p tirishchilik ko'rsatdi. Biz san'atning qanchalik muhimligini cho'nqur his qilganlik bizning tumurimiz bir qon, qonning bir parchasi bu san'atimiz. Bu san'atimizdan ayrilib qolsak, biz milliy kimligimizdan ayrilib qolamiz. Bu milliy kimligimizning bir tarkibiy qismi, nəhayət muhim tarkibiy qismi. Şuna bu san'atimizni davomlashtirish, bu san'atimiz albatta mashrab bilan, el ichi, el nəğməçilər bilan rivojlandı ve taraqqiy qildi. Şuna bu bugün bu xuddi bu urlashtirganda ishimizning xabarimiz yo'q. Bugun teatrda ko'rishdim. Ko'rib hayron qoldim. Tasodifiy shunda xo'sh bo'ldim. Biz ham shu bir soha uzun yil shu adabiyot san'at sohasida xizmat qilyapmiz. Bundan keyinmi yana qilib kelgan xizmatlarni xalqimizga qilishga hozirmiz va shuning uchun tirishimiz. Assalomu alaykum Qozog'iston xalqi. Bugungi Qozog'iston Cumhuriyet bayramınız mübarek olsun. Ben Avustralya'dan geldim, ismim Şöhret Tursun. Bugünkü şu Cumhuriyet Bayramı'nınki demiliş bilen bugünkü tiyatrxanda, yani Uyghur tiyatrxanası ki bu tiyatrdan kögenlikin bizde Allah'ıydı bir özgürlükler payda oldu kaldığımızda. Bulup mu? Bay an ahırkı kögen ittifaklık usulü bana şunçilik təsir kıldı. Benim hoşunda buğanda bizninki her qandaq milletler ittifakınınki yaxşılanıp bir-birimiz bilan davamlıq müşunaq san'at, medeniyet münasibetlerini üzüldürmey, davamlıq ilgari sürüşke to'liq fayzi borligini his qildik. Ну, концерт выконания, ну, это yaxshi өтті, высокая подготовка. И все, раз режиссер Ялкунжа Шамиев, там все будет отлично. Ну, я некем, ахыркы кетімда, бұрынғы Совет Союзда бізді 15 республика баттı ғой, әм біздекі өзінекі немелерін көстәтті, 15 республика, 15 неменекі Эстония, Латвия, шуның оқшашқа, мәйдімі найды қызық болды ақсады, 5-6 миллиард көлді. В общем, все отлично. 7 сентября в Доме дружбы состоялось собрание правления Союза Жигитпеши города Алматы. Из 8 членов правления участвовали 6 человек. Согласно повестке дня, было принято решение провести 10 октября мероприятие в честь Дня Жигитпеши. Для подготовки проведения данного мероприятия избран оргкомитет. По решению собрания местом проведения праздника в честь Дня Жигитпеши выбран Уйгурский академический театр музыкальной комедии имени Кудуса Хожамярова. Старшим Жигитпеши районов было поручено подготовить список активных членов Союза Жигитпеши для награждения. Dünya haberlerden uçur. В Кульжинском районе Уйгурского автономного региона прошли ряд митингов местных недовольных жителей в связи с отсутствием пищи. Ранее китайские власти объявляли строгий локдаун в ряде городов Уйгурской автономии. В связи с этим многие жители остались без доступа к базовым потребностям, в том числе таким как пропитание, средства гигиены и так далее. Карантин длится уже более 30 дней. В социальных сетях массово распространяется видео, где местные жители жалуются на голод. Ряд организаций за пределами СУАР объявили, что Китай таким образом проводит геноцид над уйгурским народом.
Активные пользователи социальных сетей запустили хэштег Starvation Genocide – геноцид голодом. От официальных властей уйгурской автономии никаких заявлений по данному поводу еще не было. Қазақстан белән Уйгыр автономиясының чигардаш вилаятларда кырындашлык мөнәсәбәт орнытышы хакында хөҗҗәтләр кол коелды. Абай, Шәрқи Қазақстан, Алмута, Ятис вилаятларының хакимлары белән Уйгыр автономиясының рәисе Әркин Туняз өткән һәптәдә онлайн шәкелдә үткәрелгән чигардаш һәмкарлыкның достык сөһбәте мәрасимында мәзкур вилаятларның автономия белән якын мөнәсәбәте булышының мөһим икәнлеген тәэкидләп үтте. Ике тараф туризм, мәдәният, езі игілігі вә нұрғын башқы сахаларны бірлікті рыважыландырышқа тоқтам қылды. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирда болған «Казахстан уйгурлары» каналы хәбәрлә программасы. Сәмми хәбәрлә біздің каналымызда.